Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakbay na, kablaon tayo man ng newcomers. Ada Romel Abero, Alejo Julio, ken karakay amin namang tartarabay, ken supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Agyaman kami unay karakayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot karakayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Di pakasaritaan, arapauluan. Jack Impagaraw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Di ka mula makapampanaw, di ta sangot ti sarming anak ka. Masapula kita ka na imbag tilanga kasumrek iti opisina nanang. Jack kayat nga damadilaw ti tao iti rupak en bagik. Nakabangbanglo ka pa'y, ay unay daytan kaka. Inaldaw nga agpapagwapo ka, ada siguron ka ayan ayat mo anya. Awan nanang. Trabaho tin into nareg saan nga ayat. Mabalin mo ti makiin na ya, tanalpas ka mo iti panagadal mo, ka nagtrabaho ka mo tan. Awan kanyak na itananang. Kunam tatalaga nga awan pa'y, ngam intun addan saan kan amagawidan. Ay, unay daytan kaka. Nagsaya at kat kumano dagiti anak tati ang kagasat undang. Nagtaraki ti anak mo. Wen ako masirilo, nagpintas mo ti anak mo, agbagay da iti anak ko. Agpanadapay alasing pa'y. Irito taman ki ida iti tunggal maysa, bareng agkinayat da. Ay, unay kat nga tanan nagpipintas to ti bunga da. Alakat ikagumaan ta ida ngagsinningad kamsat. Wan akabsat tapno makapaginawag tan iti abalayan. Oray man aginawag ta itan iti abalayan. Mabalen! Unay daytan kaka. Nay, si kamot ti masabat ko Darwin. Wan Paula, papanam ka di? Aden nakdatangan ni Jaili. Kasta ka di? Nagpintas kan iti dayta suot mo. Type ko, girl. Kasta ka di? Oray si kamot Darwin. Nagtaraki kamot iti amin asuot mo. Saan bet? Thank you, ah. Welcome! O sige, mapana kung tanarigat aguray ti lugan. Wan nga rod. Narigat ti lumugan no daduma. Una, makapasikur tagtaktakder dita pagurayan iti lugan. Imbag ko man o da pagtugawan dita. O sige Darwin, agpatuloy akon. Okay, ingat. Paula, anak. At daibagak. Anya day tatatang? Apay, di mo pa'y mapanunaw ti makiayan-ayat. Saan pa'y tatang? Ang ada ka di makitkitam dito lugar tayaw anatarakay, lasingpay, ken adamit adal na.
Adu tatang. Agam, amom ka di anak. Ada makurso na daak abaro di taoy. Nakatartarakay. Nagsingpay. Nagdayaw. Kan mangup opisina. Asino tatang? Ni Darwin. Ha? Aw, saan ka day apun ti korak? Pudno tatang. Nataraki mo't ngagpaiso ni Darwin. Apay, di mo kayat no pagdatunan na ka. Ala, tilay bagbagayo tatang. Ang turong amin na tao, itiday ta. Anya damutan o dumteng to ti panaway na pagdatunan na ka. Ta nagpintas kamay. Ay natatang, awan kanyak dayta. Ura agsarsarita, wano agsabsabat kami kini Darwin. Awan tirik namin titunggal maysa. Anya tamam no kelat to dumteng na ita panaway. Da kayon to talaga tiyang katuluyan. Ni tatang talaga. Agar arapaap kayo. Talaga nga ar-arap apak anak. At na kayon to kumakan ni Darwin tiyang kagasat. Ay na, nagpipintas kat nga tan. Nagtatarakin tao ti bungayaw. Unay daytan kaka. Abalayan! Ay, unay daytan si Rilo. Katslatro. Anya tamutan no iti kabita na panawan kat aginusto lagi ti anak ta. O di agabalayan tan taon. Isungaron nga ginawag tan iti abalayan tapno masana yay. Ay, wan matkit di aabalayan. Kayat ko launay. Partakan tangarod at durugan lagi ti anak ta tapno agkasardaan. Wan kasar ada agos abalayan. Ar-ara pa abek nga milay. Oray siyak matkit di ang narigat mo nga raod no apuraan tatirik nada. Ay, narigirigat ti aguray abalayan. Wan nga raod abalayan. Unay daytan. Nay, ada mo tricycle ang nagsardeng iti batog. Nay, ni mo't Darwin nga anak ko ti dumdum saag. O sige friend, muamua. Muamua, bakit? Mua. Biso-bisaw. Anya day tuyan ang makikita? Anak, asino day di abakla akaduam? Barkadak nanang. Tagadita amyanan. Apay akas jay. Kas jay ti style ming agbabarkada. Awan nakaskas daoy ti day jay nanang. Unay day tam kaka. Pawala anak. Awan ka di paya talaga ti kaayan ayat mau. Awan pa'y tatang. Na, apay nga ay? Hindi kat agure kayo Ay na, dagiti daduma naganak kat sanda kayat ang makiayan ayat ti anak da. Da kayo mutin, apurado kayo unay. Ay, nasa umaon. Isa ano na makitam ni taat na tarakay kang nasingpay. Bagam ang kasarkayan. Ha? Unay daytan, tatang? Darwin, anak. Apay di mo madlaw ti kinapusaksak ni Paula. Makitak mo't na itananang. Mutlagayam. Apay di mo kursunada. Apresyarek lang, nanang. No kayat mo anak, dumanuntan. Oh no. Oh no, kunam anak. Apay madurman ka kenkwana. Saan mo't nanang? Awan riknak ang mangayat kan kuana. Saan ka aya ama ay ayaw, iti kinalapsat na balasang. Awan day tay tiriknak nanang. Iti day ta kinatarakim anak, ipalubos mo ngagbaak ka. Saan ko apang panunutan na kita nanang?
Anak, mga sawa kakit din. Kat ni Paula ti asawa umon. Ay, unay matdaytan kaka. Paula anak, kaya't kang ti madan iti apaw. Ara pa apikon at talaga. Ha? Unay daytan tatang? Nagpintas tuket nga tanti apo ka. Duda kayo kani Darwin tiyang katuluyan. Apay, namnamain nyo da kami tatang. Una, apay di mo kayat ni Darwin. Ay natatang, awan pa'y kanyak dagita. Na, kita anak ka. Nagwapo abaraw, nagsingpay. Ada trabaho na, adamot adal na. Anya palat sa pulam nga eh. Talaga, grabe, ti panagarapaap yu tatang. Unay daytan kaka. Anak, asawa umon ni Paula. Ay, naku nanang. Una daytan, kadiri kayo mo. Ah, unay daytan kaka. Kadiri ko namki dain iti nakapimpintas adayag. Dayta panunot yu ti kadiri nanang. Tila ma-imagine nyo. Ang adamot sumgar adot-dot mau kini Paula. Ay, unay daytan nanang. Napintas ni Paula ngem awan riknak iti dayta abanag. Normal ka diti pusom ken riknam. Unaw abnormal. Ay, nananang, jaka mo kada kayo. No feeling niyo ti makiasawa pa'y, okay lang kanyak. Go, go, go! Ha? Siyak! Tiba unum ang makiasawa? Ay unay daytan kaka? Nagrigat mat nga lukuyin lagi tiyanak sa apalayan. Wan nga raod. Ang saan ta maupay. Ag ginustudan tumatlaang. Ar-ara pa apa ko na talaga. Ay agpada ta abalayan. Ar-ara pa apak meten ti kinapintas to dagiti agbalin nga aputa. Ay, ulay daytan kaka. Ay, sapay kumaa. Ta saan ta nga agpatinggalang iti arapaap. Puno kumaabalayan. Agpasyar kayo ngamin ay je balay akadwam ti anak mo. Ha? Ay, da kayo ko ni Darwin at yung umay mangpasyar kan paula nga anak ka o tayo ti babay. Ah? Ay wunan niya. Aken saan ta mampay nga gininawag iti abalayan. Ta kasla maday. Kasla ngamin binilang tantipyag adipay napisaan. Ah, ungag paisaw. Alakot, ibabawi ta pa'y lang aron at ipanaginawag na iti abalayan. Maminsan taon, ay unay daytan kaka. Darwen, anak, mapantamamot ang pasyar intun rabi eh. Ijay ka di molun no plaza na nang. Ija ayan da Paula, Anda ka di paskan na nang. awan met, mapantalaang agpasyar. Anya ngay taramidin tayo jay. Si kamot anak, baro ka. Natural a pasyarium ani Paula. Pagdatunam, intun kwan, kasaren, kasjaylaan. Oh no, naku po. Ah, anak, unay daytat, a reaksyon mo. Ha? Apay ngay akasta. Tapnawan makun ko na ni nanang. Pinagustuha. Isungat da kami ta ditoy. Ay, just ke talaga. Maawatang ka, Darwin. Apir na ruden. Pero, ay Diyos ko ano. Di da mo akas lagbarkada talaan. Sana ya. Plang, nasa umon. Feeling da adwa. Unay daytan kaka.
dagiti ito ay ti salas. Ket adda tamot dito'y balko. Katawa ka talaga. Na. Nangmaundang. Wan, nagagkaw. Saus, mayan. Wan nga rod si Rilaw. Nagragsak na. Ay, ang abalayan tamanin abalayan ko na tamanain. Wan, nabalayan. Ay, sa balayan. Kasaran. Di damutin rumwar abalayan. Unay dayta. Mayamlat taida abalayan. Paliiwan taida. Agkinkin na tawadan sa latan. Paliiw abalayan. Agpaliiw ta. Oray man ay natar aramidin da. Total, agkasardan tumitlaang. Wan nga rod abalayan. Nagdarong-rumar ta paliiwan tayo na. Rod Darwin. Na. Kaya't dangag kasar. Mas daawak. Nagragsak damot. Ay nagsayaatan. Ay, mapantan iti ayan da. Sa pagsasaritaan tayo ti kasar. Wan, nabalayan. Apirmanen, Paula. Wan, Darwin. Ay, no. Nene, umayan ta na ng kantatang mo. Dua nga imayaw, tagin inaper. Nakaragragsak kayo, Mike. Ay, nagsaritaan nyo ka din, ti kalay sayaw. Huwag kalaysan. Kalaysa ka dyan. Nakaragragsak kayo nagkinaawatan. Anong nagkinaawatan mo't nga ibagbagayo tata? Na. Payakas tamot tanti pa nagsasaumbarao. Careful, tata. Ang mga numatali mo daw kayo. Apay ngay ngagpaysaw, kakastamutan. Na. Ay, syukla. Ay, unay daytan kaka. Ijak impagarop. Syukla ka, anak. Ijak impagarop. Diyos mio, suklamat gayam na ito'y taraking anak mo, kaka. May sursuro ka ka. Apay nga, masayangan na klaunay. Lagsayang na kinatarakay. Jak impagarop apulos. Suklamat gayam. Ayun na kaitan. Apir tayo dyan. Apir! Sige, apil. Ay, ijak impagarop, anak ko. Diyos mio. Tadi mo mo't imparparang kanyak. Ti kinabaklam. Ay, unay daitan, Bakla, kaka. kamutan. Bakla kamut gayam, anak ko. Nana. Talaga adyak impagarop. Ay, sana mabalin daytoy. Sana mabalin na bakla ka, anak. Nana. Saan na? Oh, naidaitan. Narigatan na masukatan ti panakaitao ti maysa tao na naundang. Inkarigatan na matpiman nga imparang ti kinalalaki na ngem rinswalata ti pudno a kinatao na. Tinapatag ket saan mo ta naglalalaki na ta anak mo ta nakafokus latamat iti trabaho ken pamilyayo. Saan mo tada ka sa tao na ita anak mo tapno pagparikutam unay na naundang nasingpet mo o naidaytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan Jak impagaraw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.